ev çek ji bo ku mirov xapê biparêze. Ne ji bo di dema kêfxweşî an jî xemgînî vala bê avêtên jiyana welatiyan têk heve metirsî û zirar bigîne mal û milkên xelkê. Di vê demê dawî de gelek binpêkirin di vî warî de hatkirin ji aliyê hinek welatiyan ve ku bê ser û ber mermî dihatin teqandin. Di demên kêfxweşî yan jî di demê bûyerên xemgînî de. Disiplîna leşkerî îro dest bi pêngavekê kiriye ku di nava bajarê Kobanî de çekên hane nerrewa têne desteserkirin ku rê li pêşiya van binpêkiran were girtin. ام في حمله رابون جبوي سلاحي نيف باجير دا قالك سلاح نيف باجير دا بلا بونا نيف سيفيلان دا ونيف عسكريان دا ما خاص امري لبر تشتي بقرن لزرار ديم قال ما زرار دي زاروك ما زرار دي مالبات ما قالك برسكريك در خستن قالك تشتك باجير دا كيماسي برسكريك قالك تشتركتن يسانتي دا بريندار بون زرار ليسانا بون ما خاص امري لبر تشتي بقرن وقت دسبينا لاشكري ام به حمله که رابون هیرو ریاد دیانه اما بردام میشکنه حیار و بری بیجه تمامه اما وقتی ارک خواب بیگوینه حیات و دمه وجبوی قال ماجي وجبوي قال ماي سبيل مرة پشت به مرة الیکار به دویم و مجارده تشتکی ارکج بوی ما شرطی عسکری ام پیک رابون و اما آماده بنا جبوی هر ارکه که حوال بدنا برمه